Hello, my beautiful people. Ndabarakuze mwese abafana ba Burundi TV aho muherereye hose mu gihugu cy'u Burundi kano hanze y'igihugu cy'u Burundi. Ndi kumwe na Mr. Wanjombe, umwe wa producteur akongera akaba n'umurinzi abikora neza cyane. Aho ndavuga mu ntara ya Rumonge. Mr. Wanjombe gute brother? Ya fresh bro. Wanjombe n'umunsi naje mu Rumonge. Kandi umuntu wa mbere naje kurondera yari wewe tuganira. Wanjombe nashaka kumenya byinshi bivuye kuri wewe. Mbere ukora production ukongera kwa muririmbi ubikora kubera iki ubikora kubera iki uzati kubera iki ukora production ukongera ugakora n'indirimbo ukaba n'umuririmbi ubundi bwo biba byiza ukoze production kandi ukaburirimbi. Okay, burya nibona ko baririmbyi bahitamo kubona ko wowe wikunda cyane cyane wowe wikorera indirimbo nziza cyane kuruta zikorera abakiriya bawe. Wapi ivyo nikorera n'ivyo ndabakorera. Okay, ndafite ikibazo cyakana kubaza. Senji nimwe mu baririmbyi novuga ko mwari mufitaniye ubugenzi bwa hafi. Ano masaha arafunzwe. Senji wafunzwe n'iki? So icyo ntabwo ntacyo bivuga ko kubera icyo twumvise nuko ngo amategeko ari yamutoye amategeko ari yamutoye ngo kucyaha yagira ariko sinzi ko ari byo cyangwa atari byo ntabwo bivuga ko cyane. Okay, reka mbana inyaga na wewe Mr. Wanjombe. Wanjombe bisigura iki? Njombe ni kati iri muri Tanzania, ni mkoa naho navukiye Tanzania amande ya Mbeya muri Njombe ahantu hari imbeho nyinshi cyane. Yani ho navukiye uraho tumaze gushikira mu Burundi na muryango wanje no muri Tanzania. Cyavuga ati aho nataye uruzogira impaka bandanye ndahitirirwa niyo mpamvu nitwa Wanjombe na studio yanjye nakena ikati Wanjombe. Okay, reka tubane tuyaga twerekeza ku muziki. Umuziki mu Rumonge uhagaze gute? Umuziki mu Rumonge uhagaze neza nubwo atasapoti ufise ariko abarinze bikora neza nubwo atasapoti bafise. Support burirayi ufise radio mukabana ama TV online support burirayi. Ivyo ni ibintu bisanzwe ne Bujumbura hari radio nyinshi ariko basari baje ya mu Rumonge arabaririmbyi b'Imana ariko ababosi babishyiramo umutahe ni bake cyane. Okay, novuga Samaria Daniel n'umwe mu baririmbyi bakoze ibintu byinshi cyane mu muziki wa hano mu karere k'iwanyu ariko ari masaka bayarazimye tukaba tutakimubona ku mbuga zozo bazatewe n'iki. Samaria kuzima novuga ko ari baravyiteye kuko Samaria amaze guca mu management menshi amaze kwa na manager benshi rero kandi bose bihera bashwanye sinzi ngo bafiki hari byo nkeneye kumenya kiba gusa no kata management afise. Umusani mu Rumonge wa mbere mwemera nini? Ni Ankobi. Jewe gitero wa mbere mwemera nini? Okay, Ankobi. Ndafite ikibazo cyakambaza. Byari twarabonye uduposting twereka ko warose award ya 100 followers ibihumbi ijana. Wabigize ku mpamvu nyabaki? Ababipinze barabibonye barinje YouTube barabibona agashimwe naragahawe. Okay, Wanjombe reka tubandanye cyane. Burya Wanjombe bayubatse Wanjombe ndetse madame afise umugore ndamuteye Nyanzarazi. Umugore wanjye ndamuteye Nyanzarazi. Wamukuye Nyanzarazi? Yitwa nde bro? Bamwita Merida. Okay, Wanjombe afise management nkora ku giti cy'iwanjye kubera ko ata management afise kandi akabakora ibikorwa byiza. Management ni andende atuzokorana ariko uwo mwanya ndukora ku giti cy'iwanjye. Wanjombe murakoze cyane.